Unong ilam jong ke Riboy Progressive PWD Workers Union uba Napoleon Mopnyang rengkat kekenhun galadawa nang sorkar jela ban Penteri Kamno yaki kendon jong ke Meghalaya Regular Casual Worker Scheme 1996 nak benta kejeng mentoy jong ginong tray casual kajela kamtam kibana Riboy District. Ya ketika kejeng dawa lapan sengau hasilong press club menaga Henry Trik unailur arjar arpuar. Haka jingi keran sikilan pathai kubor uba mau penyang ulai tu bak union geladaban IT yakimat jing dawa syau sembut menteri rangba ke sorkar jela uba Preston Tensong nang ta syau menteri ketenat PWD building uba da sekiat bah lamare bat syau ba TG Nengnong ubari sekretari ketenat PWD roads and buildings. Ka union kadawa badi pentung bat Penteri Kamno Mardor yaki Internal Complaints Committee kumbal kadeu da sexual harassment of women at workplace kat kum ke Prevention Prohibition and Redressal Act 2013 nilor kiwe kijingdon kam jungkinong tray casual ong uba mau penyang. Ni nak kalian jungi kino buat kemat jong kari boy progressive PWD Workers Union. Kadiko union kadiko union popular register namun tak kino tray PWD boy. Te nak kalian jungi ni kwa pan ai bor mentah seni lor ki point per bingla submit ki jing tho ki bor bah lor ji PWD. Te nak kalian jungi akini si balda bakale portrait बनाए बादम नीला समिट कवे के छतर डिमांड जुंगी शा की मंत्री पक्के चुक्लुदी कसाई pak Preston Tensong ibede jong PWD charge jong karun na tab isipa daskiat lamare ibede minister in charge of PWD building barkum juru isa iba tijin nengnong ibede honorable secretary jong PWD road building hajupor dan kalian ko jungi na bentah kinong tray PWD haboy kamtam i casual nila submit ke jing tho bar jing tho jungi ka cikal pat jungi ki bor bahalor kalong no rem belum Penteri Kam ya barokhot ki points ki clause ki bodon hapo jang ka Meghalaya Regular Casual Workers Scheme 1996 kumbalong hodu menta jing lap jungi kelomba bon kinong tray casual haboy kami regular am tagut pun senam kidon kibla don ka post nam khasan senam post nam like post nam ro te nak kalian jungi ngimla am kedokti mano bakla mano bayu mano pade ban pet ngimla am kedokti ni na nak kalian jungi kum ka union ni don tang jigar pat sibol bahalor man sung bah Penteri Kam no ya barokhot ki point ki clause ki don po jangka Meghalaya Regular Casual Workers Scheme 1996 te kum bagatu kene ke scheme dia ko shai bol kal ong shai bol kino ki casual worker ki Penteri Kam hapo jong state government ki department bangat hapo state government kibala tri pala ke post nam kidon hok bunyi regular kata kabar kelomba ada don ki post ha group di ana grid form on state comment jing kibala ki kila apa apply de long fit ki post bala lalu kita nurim nak kalian gejungi kerpat ki berbolot belomban Penteri Kam ki point ki clause jang ka Meghalaya Regular Casual Workers Scheme 1996 dak dia ro ka tujing tho jing sura demand bang asmet ki bor bahalor ngila tho ro long gejing kerpat nak kalian jungi kelomba kin Penteri Kam ya ka PF hapo state government kumbolong du menta ni dap da ka jing sngo benyau bolong jing saurit adu kata ta bolong ba ngila bolong ka EPF scheme kin Penteri Kam state government jing ki ba Penteri Kam ki state government but ki private companies na entities hapo state hari ki office sarkar jong ka state government jing kin Penteri Kam ya kan scheme ka EPF ka bolong providential fund jong kinong tray tiki donro kum ka ASI ko pede scheme nam ta pang bostam nam ta kinong tray tum kener kom don teki overtime malawan so ngila ba do menta kim don ha posted comment kum tam kan di department curi boy bingila menta kelum lang hajo kalong keram ta kena bolong kan sok mentang chim dia ki scheme wan ngilai ki department berkan lan bai lan kan nomor komenta ki di ya nomor di department teki di PH ki ya nomor PH department te kenang kanong keram tengnya be sistematik kan koi ben kene ka chato demand di hak lai ko tadi domu cukup benai badat menurut nam ta kilong kumi belum baki bor bahla nan te kidon kijana selawan so belum bak kiba man la way nong tray kidon hak banyo te nakalian ko jungi tho ro jungi shaki bor bahla kerpat ki bar Penteri Kam yaki kategori per kum ki unskill ki semi skill ki skill bahali skill nak kalian jungi kerpat sibor bahalor belomba kini ki unskill level ki bangat nam tak no triple D haboy Riboy district
ai kin dik bah po lai post nam kini ki semi skill ai ke delai snam reduce nam ki skill kategori ke reduce nam mod bah do nice nam di flash post nam shnang ai kin ya highly skill ka rum kana ka Meghalaya regular casual worker scheme 1996 dan nakaleng jungi la mi thoro iski bor bahalor ke jing pa jungi kalong ba ai bagi bor bahalor kin pelam mi jing don kam ikhtiar kitar ke ba kinotri ke don kam man gasni kata ni tho iski blongkum kin ki glove mo nata ki kin ki rubber boot ro ki juti hong jungi khamtam shabhoi baslam ki bon sagi bisen de bun don bun apa dengan nong trai ki blong ba kim don ki boot ki babiang ni juti babiang telong de phong de flipar long ka bu jing ma bhanam kadaw jong ki sen be knyang perper dan aklem jing kerpa saki lor tu ki rubber boot ro tingi kerpa ro ki hadu crane code nata kerpa ki hadu kitiar kita kam ki wat ki machine ro namar kumbolong hadu mentar lomba kam dik basu iki ban shum khoi iki plang iki nyot ek srok hari boy nakadaw jong ka jingjor pra islam tikini ki wat jong ki ro mentar kam de shu basu iki blang pun khoi helor kata kerpa long bala akbar bohlor ki pet ki machine kan thoro shi bor bohlor kerpa shi bor bohlor berterikam ya kum kan internal complaint committee bangilap mi ki office of per kum bangilap sharif hoi lamba ki RTI per ngilap ba katakan internal complaint committee ke ban pet ya ki sexual harassment jogi nong tre kam ju include iki nong tre casual kini ki nong tre casual ki ba ngilap nong blasi ba tre pun senang telor kan norim nakaleng jungi kerpat iki bor bahlor pelomban include lang leban pentup lang ya kinotri casual hapo coba internal complaint committee but ya kataro gerpat iki bagi notify nanti kinwa notice board kenam kinotri kintet kata to kata nakaleng jungi bless